Kenapa orang lain boleh bercakap dengan pandangan mereka, memberi pandangan mereka dengan situasi politik, tetapi saya tidak boleh? So for me, I don't agree with that. Dan sistem beraja ni, kalau kita tengok pun ada deliver ataupun provide check and balance towards political situation in the country juga. And I feel that is very, very important. Because tak semua democracy works. Not in, you can see some country works, but mostly it doesn't. You can see in the Middle East. Tengok negara-negara di Middle East yang mana yang tak ada raja. Bandingkan dengan yang ada raja. You can see it is more stable. It is, dalam segi economy or policy in that sense. So for me, yes, it is important kerana kita provide a lot of check and balance. That is my opinion. Tetapi when we give pandangan, that kalau you have your rights, orang lain pun ada hak masing-masing, saya rasa saya tak patut dikecualikan. Saya pun ada hak juga untuk memberi pandangan ke, ataupun idea, ataupun what's my take on politics.